بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. حضرت آیت اللہ سید عبدالکریم کشمیری قدس اللہ نفسہ الزکیس کن منصوب. پوٗنٛژِم نۄقطہٕ ماہ رمضانس منٛز خۄداے سٕنٛدِ مہمٲنی منٛز ہٮ۪تھٕے روزنُک راز چھُ خۄش خلقی منٛز کٔڑِتھ. خۄش خلقی یہِ چھِ اکھ بٔڑ فضیلت. سٲنِس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھُ آمُت یہِ اعزاز دِنہٕ کہِ اِنَّکَ لَعَلیٰ خُلُقٍ عظیٖم. ژےٚ ہسا چھُے سٮ۪ٹھاہ عظیٖم خلق. خۄش خلقی ہٕنٛدِس عظیٖم درجس پٮ۪ٹھ چھُکھ ژٕ فٲیض. یہِ خۄش خلقی اگر یتھ ماہ رمضانس منٛز روزٕ دار یہِ صفت یہِ فضیلت پانس اندر پٲدٕ کرِ یہِ چھُ راز یہِ چھُ سرٹِفکیٹ تٔمِس خٲطرٕ کہِ سُہ چھُ خۄداے سٕنٛزِ مہمٲنی منٛز. تہٕ اگر خۄدا نخواستہ یہِ فضیلت درٛاے تٔمۍ سٕنٛدِ اتھو منٛز یتھ رٮ۪تس منٛز خشم آو تٔمِس کُنہِ ساتہٕ پننٮ۪ن شُرٮ۪ن بٲژن سۭتۍ پننٮ۪ن رشتہٕ دارن سۭتۍ پننٮ۪ن بٲے بندن سۭتۍ آو نہٕ سُہ خۄش خلقی سان پیش بلکہِ سُہ آو خشمس لاینہٕ سُہ آو شرارتس لاینہٕ. شرارت یِوٲنی نیرِ سُہ امہِ مہمانی منٛز نٮ۪بر. لہٰذا اسہِ روزدارن پزِ اتھ فضیلتس پٮ۪ٹھ کٲم کرٕنۍ یتھ رٮ۪تس منٛز. خۄدا دِیِن اسہِ یتھ مُبارک رٮ۪تس منٛز یہِ فضیلت پننِس پانس اندر پٲدٕ کرنُک توفیٖق. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہِ خۄش خلقی اگر یتھ ماہ رمضانس منٛز روزٕ دار یہِ صفت یہِ فضیلت پانس اندر پٲدٕ کرِ یہِ چھُ راز یہِ چھُ سرٹِفکیٹ تٔمِس خٲطرٕ کہِ سُہ چھُ خۄداے سٕنٛزِ مہمٲنی. صبحُک گاش.